episode number 16 ko sida ko gi chart pattern the flag hai bam leina tra flag sida mamang da koi episode number 15 da flag sida ko gi bearish continuation ko hai di market ki kana se trend natraga structure se down trend da lamaga ko flag ama form tawraga again down trend da mu satkhiba ko adugi kana se koi mamang gi episode ta nei nagre na tra ado hojik leiriba handaki episode number 16 se sidana flag sida khogi bullish continuation oiba market kana market se haibidi market se uptrend da laga flag ama semaga uptrend da muka giba haiba flag sidagi mase breakout pi base mathak lom doina pi ba ko haidi market ki live uptrend da laga flag semaga uptrend da kagane haiba se 100% sure ni haibidi yade ko 90% is mathalom kagal remaining 10% sometimes makharom na satpa yawe ko kone entry low budi kada de logani kasagi sigi flag se sidagi breakout period kan de logani ko ado koi example oina I video se am sang su kano tawre ko just point to point lag sege example oina jengse hoji hoji ki live class ta ko nifty bank ki mera se jengsi I think ngasi se gap up to open lakpane gap up to open lakpa means akona kano se jenga gadi ko market se ngarang dagi jenga gadi uptrend ni balai se ko uptrend da lai adugo sida flag ama form tawre ko flag ama form tawre me sida adugo masi uptrend da amu continuation tawgibani yari ko me smaina khona market se yengba yai ko hadi sida uptrend da lakhiba market se ko sida khogi flag ama form tawrame ko sida khogi form tawreiba ano se flag ama form tawre flag kano chart pattern ni ko sigi chart pattern sidagi flag sidagi ko breakout period ko matam da khoi kadai da entry tawba yadino hairagadi ko breakout se kadai da karam candle na pi no sigi green candle se pi ni na tra green candle se breakout pi ni green candle se breakout pi re aduga next ki sigi green candle se da koi entry lo bu yai ka adu na tragana sida su kitang risk wangi ga haina kana gum khana khanbi ba yaw ragadi ka koi sigi breakout pi ri ba candle se sigi high se lo bu yai na tragana breakout pi ri ba candle sigi closing pi gi ba mafam se sidagi koi hengala kan entry lo bus yai ko sain tawra ko na flag the bullish continuation se si ko si laga di market se koi bullish market ore ko yai haina koi sum jengba yai yani ko loina ko siga samana na ngarangi video su sini ngarangi na market se down da laga flag se maga ko down do musa kyu na sigin up da laga flag sama maga up the lap ko okay so in tawraga sigi kana se flag pattern se kaiguma matam da koina trade tawringi da thengna agadi ko hidi profit lobo yaba aduguma yamna phajaba strategy amani ko hariba strategy se lagadi sum hidi profit lowna na ba hona mina se aduga sida uptrend da laga flag se form tawra kan da khone yengba se uptrend khatang da jing si ko downtrend da su breakout pi bi yawe ya downtrend da breakout pi ba se sometimes ka gum matam da soi ba su yawgali ko aduna khoi da gi base de khoi uptrend da laga flag se magadi uptrend sum jing si ko loisin lage next ki video mungai